안녕하세요. Dahee TV Korean Class 101입니다. Hi, this is Dahee TV Korean Class 101. Enjoy watching and enjoy learning Korean. How to say, where are you going? Or, saan ka pupunta? Or, asa ka paingon? In Korean, that is, 어디 가세요? 어디 가세요? You can also say, 어디 가요? 어디 가요? Or you can say, 어디 가? 어디 가? Take note na pag may seyo, it means na mas formal siya kisa sa you. So, in English, same lang siya na, where are you going? 어디 가세요? 어디 가요? Pero mostly, pag sinabi or ginamit mo yung 어디 가세요, para yun sa mga mas may edad talaga sa iyo. Like sa mga matatanda na. So, as a way of pag-respect talaga sa kanila. Okay? So, pag mas matanda talaga, mga lolo na, lola, or mama, papa, mga ganong mga edad. So, you are going to use 어디 가세요? Kaysa sa 어디 가요? Alright. Are you learning? Yes or yes? And that's all for this video. Thanks for watching. See you again next time. Or 다음 시간에 또 만나요. 안녕. Please don't forget to subscribe, like, comments, and share my videos. Until next time.